Dear Sono, ye babaji anyway, any more and some na ye shark answer and won some more my gun and why your mea would drop out. A be a Cape Coast Castle. Now, one more kaka, 1 year, 2022 no mono, a straff war, Nasa Hopwa, one more bar hall and strashe, any moosey cadius when he saw catch it, bears 8,000. A 1 year straff war and a buyer, a bow near commercial near ma. Oh my Ghana, ye war, Adom Kasee, it was so. Wogana bane modern ba wobo said a beya kwansere jumano ebe to medisika kese abro mining teno orinhye bi ete said the year of return any beyond the return and a beya no e ma Ghana de hye mo amanfoforo so ene amanfoforo so de hye enyina de wonani e kire man mu wonsan semwe ho nteno Adom Kasee ko Cape Coast Castle akọbe said the one abansrahwe wo mpese wo mu ehu woni nchi ene abakosem no niema sifa ko de ma wo mu na bre koju honom no apanyina oda Cape Coast Castle education no ano ya ono enchi bi ebo na baso national best tour guide ora Eko Morgan Mensa insem yoriti en mene se wona ebansrahwe wo honom afimpinu ene adunomienu ne mu no se wa haha wonani dia wo mo betumi abrompem aduwotwe eno nti ofa akonya ne so de to Ghana de hye nyina anim se wo mo enyabra wo mo modin na abakosem ya e wo Cape Coast Castle no wo mo embesua bi Cape Coast Castle Nemo infida oyende ebasa abasino ko oye 2022 no one ma oba ebasra igwe abankase oye Cape Coast Castle odoso araye imo nkika wonu nya yemfo mbomu wie na premtobre menyi won kase wona obohwe ogwa Castle oye infida no 2022 no kakra ma ye chede ye nya mpem edo wotwe ina nombre